Umunyeshengerokazi Annet Mugisha nagira ngo ntunguka tekabo haba haroho butikirizana hamwe no kuryana misho. Bagenzi mureke tukundane. Ebintu byenseje no Bushenyi. Kandi waba no kunda abantu bakureba bamanya ngo nogira ki no kunda. Na precious zurigira rwango omuntu nogendo gira ngungu omutima gugira ki ogusiba. Annet Mugisha yaha abasiraamu ibihembo ahabo kuhendera ekisibo kurungi. So ntusima government abwemberejeruho okureba ngo twino obusinge kandi hariho freedom of worship. Ekyo tushemerire kugira ki kukirenzya amaisho kandi nangwa no leadership naho natubalancing kurungi. Abebembezi b'umuziki gubayireko kwatwaho ngwishayo nagubasa kwiza kwirima ati umunyeshengerokazi nuko kubasigira bombeka ya miliyoni imwe cash. Mukama wanje umugeni mukuru tutambikira ko wefube ubu kugira ngo turenovate ibugo muziki because standard if it is not national let it be international. Umuganda nkaga kansara wa Kashozi division umukanso yashema Zerbabero na Ngumya yayegita abasiraamu bashema okubata barsyo kwikahizo barya Idi kandi nawe yahaye mugati n'imiceri abo kuba diryizo baryabo nabwe erwa kushemererwa nkaba kurustayo bo kushemererwa mu Christmas n'abakasoliki muri nariyerizo kurya ry'abasiraamu bashana mu kugira ngo tusibe nabo turye hamwe tushemererwe hamwe gasha kwa Mike atwakire.